Kania kadai kadudashan Mikhalia bani pedang sngobhai pi baro syakatup hubor metagajan mit. Shwaban pai syaki kubor ki babania ini pechwai kimat bakongsan. La rake ya ke Good Friday hateleng ki benta jong gajela. Poi ki jingdan ki banang bastat hagajela Mikhalia syaka khandai pasal na kispa bat dang dan kam bonut ki bat nang kathok katar ban poi syaka khandai pasan na kispa. Yakendu ki nong yalam shnong kamau shbud bat cinta harimkat UMLA kamau ringkneng ya u station commander ka 101 area bat ya ka deputy commissioner. Yo katanat Shipai Indian Navy ya kalin INS Taragiri kabalashna daka Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Batpau gajilla Mikhalia hagajing Yakob National Kettlebell Championship arajar akun rio yo khor khatsantali kitak maksial artali kitak marupa bat artali kitak marno. Mentang inya phashwa shaki kubor nakal leng gajalla. Gajalla Mikhalia kalarake ya ka Good Friday mentakasngi da ka jingriu blai ha ka ba ki riu ngai Kristan ha keleng ke benta jong gajalla kilaken mau buram ya ka jing sha sa narpna jong ujisu. Nadu na shalong shadu gijaka nong kendong jong gajalla la telup ka jing kmiyet yala ka mensiam ka bajar-jar kum kadak jong kasngi ka bakhuit tam ha ka jing kensngi ki Kristan. Ha yeng mani Mary Help of Christian Cathedral halai mkra shilong la yo I yakipai riunget ba kilawan dang step ban yeshimenta ha gijing le nyam bakerpang da gijing thang yaki mombati bat ban penlut por ha gijing jar ban perkhat halor gijing scam jinget bat gijing len ladi ha West China Hills District ka Jowai Diocese kalarake ya ka Good Friday da ka bapenlong ya gijing duai hayeng mani Saint Teresa's Shrine Cathedral jong ka Jowai Parish ha East China Hills ki riunget jong ka parish lat rimbai kilayalum lang ha Good Shepherd School da ka baryam dumrong ban penpau ya gijing sngosi ha tura ka Sacred Heart Shrine kalaya ya kalenti ding pna balapenyai da u Bishop Andrew R Marak kumjuru ha West Karu Hills ki riunget kilapenet jingmut halor ka jing sha sa narpna ujisu da gijing kutno chong kisngi sha shitom bat gijing duai ki riunget Kristan menta ki ap khmi lenti pat ya kasngi ublei paskha kabalong kadak chong gijing mi pat chong ujisu Kris. Nani Latvia kia Kugranga banova tongeng cimode ya bejerok ketal mekau. Menteri Katanat Puli Puthi uba la kemen rembui ulapen bena ba ka Mikhalia kalakot palat khandai pasal persen gajing don ki bala nang lastat bat kadon kam sakumba lai phra hajar ngut ki brio ba ken nang tho nang puli ban poisha ka khandai pasan persen kabala long umau jam uban la ban pen poya gajala sha ka kerdan jong gajing don pura ki bala nang tho nang puli hadu menta gajala Mizoram kabat ya kanam da gajing kot khandai phra point r not persen ki bala nang lastat Kenang ban pendap ya gijing duna ka sorkar kan sedang ya ke kampen haga jela barok kawe nadu ka arpasal turik menta ubenai ban kentiu ya ka functional literacy and numeracy kaban pai kmat halor gijing la ban puli ban tho bat ban ken ban dia ka sorkar kalaya keren ru halor ka tudap chongkinong hikai college part time bat halor gijing kmi benia ya ki school. Every citizen should have this functional numeracy literacy that they will have to appear in some
tests or anything the department is doing. But as I said, as per the record, that 94% plus of the citizens of the state they have some basic literacy, but we need under 38,000 plus. 24th of April, we will launch a massive campaign so that we want that, because once you reach 95%, it is considered as fully literate state. So why 38,000? Yet we can do it. Let us do it. Ki rang ba shnong chong kamau shbut bat cinta haringkat bat u MLA chong kamau ringkneng uba Havingstone Kharpran kila lej ban yakendo ya u Brigadier Rajesh Verma ubalong station commander chong ka 101 area bat ya ka Deputy Commissioner chong ka East KHASI Hills ikong RM Korba ban yakran halor gajing keno syak klon jaka hakishipai hamau shbun hakani gajing yakendo la a ya ka kaipot halor ka jing tuklar ki shipai ya uput usam hajan ka kherdop shipai ya ka balakam balaklun kumba Rio Spa Mitar kacaka. Kibor penyat distrik kila ong bakani kamat kadang don hapadeng gejing kemi benia da katanat revenue. Kabala deb ban penlong ye gejing lej sor chamin. U MLA kamau ringkeneng uba Kharpran ulakentu ban penken riak no ya ka kherdop sya kacaka badai hok chong kisipai bad ulakan taj ye gejing kam trai chongki ya kacaka hajenta kabakin thobru ya kawa. Ulapen pau ye gejing sngo benyau bawat hadian balada ban yakren ya kani kamat hakayeng dorbar thau an ka sarkar kam shimlale AA hadu menta. Layo kalat kawan ikan ni Brigadier Rajesh Verma station commander ini ke 101 area pan pau itu ke ikai bangi layo ban ya tai bu assembly da lai sin laiwat kalau itu terus pak kita stage kapa sipai kikam bakati chupki kisah kani ka kesirong ladan shwa ban ik jiwan sipai pat sudok ladan shwa jiwan sipai ban kumlu lawan pau ini terus pak mitar ba kati chupki ik mentau ong ba katakan survey kena dep but absent report nak revenue department dia kata halo kata tu ina lej kedu GC ru ban penpau dia kata jing penkloi ban yo no kata survey report Kidkhot Chongka Confederation of Meghalaya Social Organization kilalej banyakendo ya State President ke BJP Urikman Momin ha ka office Chongka Party bat ban pan jingkershan na kabenta ke jing pentri kam ya ka State Identification Register bat gejing penkala ya ka Scheduled Tribe Order khat khandai spa sanpho u chairman ka komso uba Roy Kupar Sinrem ula ong bakani kalong kumshibenta jong ka sinjam ka ban lumlang haju ya baro ki seng sign perthei hagajala la a ya ka dorkhas ya ka BJP unit kabalakular ban a jingkershan bat ban ra ya kani kamat bat ki bor badekmi ula banjur ya gejing don kam ban penbet mardor da ka ba penpau bakani kamat ka kta ya ka hok jong gitrai jila. We think it fit that the political parties who are in the state, which are the people of the state, the citizens of the state have elected the elected representative to be part of the legislative assembly. We think that they also have a very important role in these two issues. Therefore, we have decided that we will be approaching each and every political parties that are there in the state. For some, we may be able to meet in person. Some we may not be able to meet in person, but we will be sending a letter requesting them, urging them to support us in these two issues and to call them, to urge them that they too should take proactive steps to get in touch with the state government as well as with the union government and the Election Commission of India, that the implementation of SIR is the need of the hour in the state of Meghalaya, and also the amendment of the ST Order 1950 is also very important. Na gajing tokit ha gajing jasha penyap chong ukhna badang hinyo snem hanongra u kirshan bor kharmudai ki pulet ka East KHASI Hills hanakasi kelalet yalam ya ubadon kti u Kennedy Kongsit hakmat district bat session judge hashilong hashwa banyalam sheying bishar la yalam shwa ya u Kongsit banle ya ka medical examination ha civil hospital shillong ka yeng bishar hadian ba kayo sngo halor kani kaman kalarai ban set along prasni ya u na kabenta gajing tokit ba company chong ki kani ke jingja kalajia ha ka pratrik urisau menchem snam ha ka ba uni ukhna uraja na yeng jong u kabadon hanongra lumerbo
U Briden bi sangma ubalong unong shong shnong jong ka da dengri ha West Karu Hills ulala ban ple ya ka dukan la jong da ka jingkershan ka ba ulayo na ka Pradhan Mantri Mudra Yojana. Ula shim ya karam jong ka mudra na State Bank of India da dengri branch ka balala ban pen urlong ya gajing angnut jong u. Usangma ula pen pa wi gajing sngongu da ka bayathu bakani ka scheme kala a jingkershan u habun kilyang bad kalala ban pen ta pen biang ya gajing don kambaro. Kani ka scheme kandang beteng ban pen kubor shu iki nong seng kambaret hakil leng kathan ka ban kentie wi gijingla ban kershan daladi yaladi badru ya kayo kakot. Modal loan SBI branch niko dadingri branch niko raha loan ya tukhan chalaina loan raha kani unga namin chalaina maninga tukhan ko. U Deputy Commissioner U Vibhor Akarwar ula a ya kajingker pat paitba ban kentu ya kinong shongshnong ban long ki bakit kli bat ban bur renti ya ki kendon an ha gajing lekmen ya kapaskha da gajingla bandon bun kinong Shangkai pengat hakasni ublei ka bandon ru kajing lekmen paskha ka bor penyat district kalabatha yaki paitba ban bud yaki kendon an khnang banwanra ya kajing shongshngan kani ka kenthop ya kajing kiar na kajing dikian ban penne ya kasukasan ban kiar na kajing lechngi shakiwa bat banchet yaki jaka Shangkai pengat ki basngan. Mentang ini apa shaki kubor na keleng kathan chatay lamingi. Menteri Kesorkar Pedeng Usar Bananda Sonowal ula ai jingkren ha gajingalang paitba kabalalong ha jengrai majuli henekasni kani gajingalang kala sakhi ya gajinge shimbanta bashir rahem chongkinong shongshnong ha kaba u Sonowal ula penpau ya gisinjam bakongsan na kabanta karoi kapar bad gijing persyang jong Kesorkar kibatmu ban kentiu ya gijing tei bad kayo kakot ha kathan kani gajing wan chingo jong u ka penpau ru ya garai jong Kesorkar ban ya trelang markhmat bad kinong shongshnong bat ban weng ya gijing e ki bahapo kishnong kithau. Menteri Rangba Gajala Assam Himanta Biswa Sarma henekasni ulawan ban yishimbenta ha gijing alang paitba kabalalong ha palong hat dholai. Hakabalayo i ya gajing wan shimbenta chungki paitba nong shongshnong. Menteri Rangba Gajala ulapan pau halor ki kampen roy ki badang yat shakmat bad gijing persyang chong Kesorkar na kabenta ban kentiu ya ka kam tei jingtei bad kabha kamian hakathan. Shu kani gajing wan shimbenta chung u kapen pauru ya ka rai chong Kesorkar ban ya trilang bad kinong shongshnong bad ban weng ya gijing e ki bahapo kishnong kithau. Mentang ini apa shaki kubor na kelengkari. Katanat Shipai Duriau Kari ka Indian Navy menta kasngi kalayo ya kachat INS Taragiri kachat kaba katkum gajuk kabamenta kabalashna daga Mazagon Dock Shipbuilders Limited ha kachaka penyang chat jangki Shipai Duriau ha Vishakhapatnam. Menteri Katanat ki Kamyadari Rajnath Singh ulapenya ya kani ka program. Ka INS Daragiri kadai kachat kabasaw kabalashna hapo jangka project 17A class kaban pen klan shu ya gijingla kari ban pen mi ya kichat la jong. Habakren hakani kasni u Singh ulaong ba ka jingkiu chungki kam chat kalong ka bakongsan na kabanta gajing angnut jangka India ban long kari ka baklan bor hapo usnem 8,000 sapuhnyo. Da ka baong ba komba khandai pusan persen jangka khayi pateng jong kari kadai leng ba ki duriau. Ulapan syai ya ka kamram jang Shipai Duriau ban yada ya ki chat ki bakit mar bat pnyang hakum kani kapor badon kajing kan an. इंडियन नेवी में स्टेट ऑफ द आर्ट वार्षिक कारागिरी की कमीशनिंग हो रही है। इस शुभ अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना मैं मानता हूं हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। कारागिरी की कमीशनिंग भारत की बढ़ती हुई सामुद्रिक ताकत का ही यह प्रतीक है। इस अवसर पर मैं महिलाओं डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इंडियन नेवी समेत समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं।
sembut Menteri Rang Badu Beningkong Chong ke Rusia Denis Manturov lapen kutno ke jingwan jingok ke ba arsngi ke chong she India menta kesngi ke jingwan jong lapen long ye ke jingyalang ban kren halor ke jingyade chongkiri bad Menteri Ketanat Kambari Dr. S. J. Shankar ke ba baro arliang kilaya kren halor ki kam khayi pateng ki karkhana ki boarding ki dawai sbo ki lat ban penyaso ke jingla ban late ban wan bad ki lat pathamai ke jing start technology ki kam thamai bat ki marpo khando ki ari ki lai kren ru halor ki jing mentoi na ke India Russia annual summit ka ba arpulai ka bala penlong ha ubnai no pra arajar arpusan bat ki la ai jing mudru markelyang halor ki jing long jing man ha ka thain bat ka perthei kan thop ya ga jing kan art ha West Asia Manturov ula ya kenduru ya Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ka Menteri Ketanat Pratingka ka Nirmala Sitharaman bad ya National Security Advisor Ajit Doval ha ka jingwan chong mentangin ya pai sheki kubor na keleng ka perthei Secretary General ka UN Antonio Guterres maham halwar ke chingma bakathma kan nangjur ha West Asia na ke jinga kan at hakathan kintu ya baro kiri ki badon kti banlong ki bajai jai bat ban kyar na ke jing penjur shu da ka ba banjur ya ke jing don kam jong kiri ke perthei ban yale ban tem ban yada na ke jing nangjur jong ke jinga kan at Guterres maham ba ke jing beteng jong ke jinga kan at kan la ban kta ya kathan bat kani kan kta pat ya ka perthei hi baro kawai kador jong ka umpnyang hakiri ke perthei kalanang kiustat hadian ba President jong ka US Donald Trump maham ban pha ikishipai ban thombor ting kani ga jing maham kalanang pensyong seir shushu ya ga jing la ban nangta ya ga jing shalan umpnyang bad ya ki kam khayi pateng lingba kaduriaw kabakta pat ya ki yo hakiri ke perthei Kiriuk mi benia kilakdo bagajing ya kan at apdeng kiri kan beteng ban wanra ya kajing syong seir ha ka ba kajing ban pendap ya ka umpnyang kan yaisa ban long gajing ka ba kongsan ha ka perthai mentangin ya pai sheki kubor ya le kai Gajilla Meghalaya kalapen ya kasab ya lekai ha kajing kop online National Kettlebell Championship arajar arpun rio ha kaba kalayo ya kekerdan baar bad yo khor hadu khat khandai tali kitakama kibakin thop ya khat santali kitak maksiar artali kitak marupa bad artali kitak marnong katba Gajilla Maharashtra kalara ya kanam la du kaken hun kabakin thop ya khan riang wud gidkhon kabalayalam da coach Sandeep Sharma kalami khmat ya Gajilla hapo ka Meghalaya Kettlebell Association kinong ile kai kibala pau shakmat kiken thop ya ka Sonia Langste Enifa Ruvina Nongkenri Vishal Rai bad Sandeep Sharma kilayo ban khur mar artali kitak maksiar kiwei pat kinong cham kiken thop ya ka Kimbreta Khongwir Nikki Basley Kathy De Cruz Jasmine Karpuli Brian Walang Raja Khosh bad ka Gandip Singh kani kajing kop kabala penlong da ka GSIF India kalapin paw ikijing kiyo jong ka Meghalaya ha kajing le kai kettlebell Kakinshi Higher Secondary School kalapin kutno ya Kalimpong Annual Sports Athletic Meet arajar arpun rio kabala long lais ngilanter hamadan kinshi umsoin ki khna ki bahapo karta kaba khat saw khan rio bat khat prasnem kilapin ya ki sap ki phong ha ki jinga le kai ba pher ki bakin thop ya ki jinga kop mare long jump high jump javelin throw march pass bat ki we ha kaba la ya don lang ki me ki pa bat ki we ki bala kershan bat pen ipu iping ya kani Kalimpong lapin kut pat da kajing penhiar ya kalama chong ka school bat lapin penbut da kajing sam ya kita kama ki sarnot bat ki trophy sha ki nongcham ha ka jo kapor lapin shluru ya ki khna ban pen kre na ka banta Kalimpong inter school district level
Kaken huan Meghalaya compound archery men and women kila yok Korea katak maksiar hakalimpung kelo India tribal games arajar apun rio kabala pen ya kecing tibet changki bad kilawan ra ya kecing sngau sarong na kabenta kejela kaken huan ya lek kai ki kenthei kabaken thup ya kaket diamond lingdo naki bansharai khonghat bad ka Tracy M sangma bad na kalyang kaken huan kishin rang uprang kupar kharjarin u banwan bor marwen bad udon kupar el shadam kilapen ya kasab ya lek kai chongki da kejing long renti bad kejing etrilang kani kejing chop kapen pau ya kejing pen kre kabajur bad kejing yai keu kisab ya lek kai ka Meghalaya ha ka kardan jongkari kani kejing chop kala aimen sim shu ban pen kre na kabenta kalimpung national games arajar arpunyo. Now, I would like to request Gopal sir to kindly present the medal to the winners. Tribal Games 2026. Please put your hands together for state Meghalaya. Now, I would like to Timen tapat ngene pet ye kejing long jingman kesuen beneng hakeleng ki benta chong gejela. Hatura kecing kreat kalong 8 degree Celsius bat kecing shet kalong 9 degree Celsius kecing sngam ka hau kalong sanpusan na kasispa haba phai pat chanong ba shilong kecing kreat kalong khat nyo degree Celsius bat kecing shet kalong 8 degree Celsius kecing sngam ka hau kalong sanpusaw na kasispa kat ba hajawai kecing kreat kalong khat degree Celsius bat kecing shet kalong 8 degree Celsius kecing sngam ka hau kalong nyo pho na kasispa kasing beneng kandum o hatura shilong bat jawai kalaru bandon kecing hap slap ka malumala hakikat tu kat ni kicaka shwaban poi sha ka bakut chong ka thup khubor ngene pet biang sachisien yakimat bakongsan laraki ya ka Good Friday hakeleng ke benta jong gejela Poi kejing don ki banang bestat haga jelam Meghalaya syaka fundai pusau na kesispa bat dang don kambun ngut ki banang tho nang pudi ban poi syaka fundai pusan na kesispa yakindu kinong yalam shnong ka mau shbut bat cinta haringkat UMNA ka mauring kneng ya station commander ka 101 area bat ya ka deputy commissioner Yok katanat Shipai Indian Navy ya kalin INS Taragiri kabalashna da Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Bat pau gejela Meghalaya hagajing Yakop National Kettlebell Championship arajar apun rio yok khur khat santali kitak maksiar artali kitak marupa bat artali kitak marno. Te paralog katungi la poi sha ka bakut jong ka thup khubor jingi menta ka janmiet hadu bangin da yashim byang bat phila shai kisngi khublei phi baro